Igitondo ciza kubakurikira Blessed Family TV ho mugiye muherereye hagiye hatandukanye nanone kandi tubaramutse tubaha ikaze mu makuru yacu y'uyu munsi. Amakuru yacu haraza kuba yibanda muri Congo Kinshasa, turaza kunyarukira mu Minembwe tuze kureba uko abaturage mu Minembwe bamerewe ndetse no kumutekano wabo uhagaze kuri none. Hanyuma nanone turaza gukomereza amakuru yacu iBuvira havugwa yuko kuri ubu nyine ingabo za MONUSCO zikomeje kuba zifasha ingabo za leta ndetse na wazalendo mu kubaha ibikoresho. Kaze mu makuru yacu y'uyu munsi. Mu Minembwe umwe mu bashinzwe ibikorwa by'ubutabazi Mukiza Runezerwa aratabariza abaturage aho hamagarira aba diaspora abari mu bihugu bigiye bitandukanye kugira ico bakora ku baturage bari mu Minembwe. Kuri uyu munsi biravugwa yuko abaturage bo mu Minembwe bakeneye ubufasha bugiye butandukanye nyuma yaho ibibazo by'intambara bikomeje kuza bisenya ibikorwa remezo bigiye bitandukanye, aho imirima y'abaturage yagiye isahurwa cyane n'ingabo za leta ndetse banababuza kuba babasha gukora nk'uko byari bisanzwe. Kuri ubu nyine nanone hakaba hahuriwe umubare w'abaturage benshi nyuma yaho inkambi ya Mikenke ndetse n'abandi baturage bari batuye mu Mikenke muri iki cyumweru nyuma y'ibitero bagabweho n'ingabo za leta ndetse na wazalendo bakaba barabasenyeye. Nyuma yaho rero abaturage bose baje kuba bakwibumbira mu mujyi wa Minembwe. Kuri ubu rero bakaba bakeneye ubutabazi cyangwa se ubufasha bwa buri wese kugira ngo ubuzima bwabo bubashe kuba bwakomeza mu buryo bwiza. Umwe mu bashinzwe ubutabazi reka mu magambo aho yarari maganira n'umunyamakuru wa Imurenge mwumve ubufasha abasabira kuri none. Rwose abantu bamenyere ko mu bikorwa by'ubutabazi yakora cyane umuryango w'amahoro ushikama nk'abo bakora ibikorwa kenshi ariko si bonyine bakora, hari n'abakora mu muntu giti ciwe, ariko urabona kino ni kibazo kinini cyane kinini kiremereye kiraca Mikenke cyakubitiye abaturage ba Minembwe babayisekuwe cyane n'intambara zo muri amezi birwera mu kwa 12 abaturage birundu hakurya hano Madego ntakukirana umurimo w'ibirayi bijumba arimo barandura Fardes yari yamaze none gizo n'impuzi nazo twakiriye. Urumva ko abakira abantu bafite ikintu kinini bamara nabo nabanyaga ibintu byari byashize. Fardes yavuye hano yaramaze ibintu byose. No kuvuga ngo mu kibazo kiraremereye, birasaba ko haba abayobozi b'amakanisa mu migabane itandukanye mu makanisa bagomba kugira icyo bakora, baba bikora ku giti cyabo bagomba kugira icyo bakora. Mahoro Peace nanone itabara shikama amashiri hamwe y'abanyamurenge mu migabane itandukanye muri Canada, Amerika, mu Burayi, Australia, abari mu Rwanda, mu Bugande, muri Kenya, Afrique du Sud ndetse no muri Kongo mugabo hari abari za Kinshasa cyane. Rwose abantu bose bagerageza gutabara mu Mikenke. N'ubundi nanone nyuma yaho muri iki cyumweru hagiye haba imirwano yaje ikomeye cyane, aho ingabo za leta zateye abaturage zibatera ziturutse mu bice byinshi bigiye bitandukanye, aho bagerageje kwirwanaho basubiza umwanzi inyuma. Biravugwa kandi yuko ku munsi w'ejo ibyo bitero kandi bizongeye kugaruka, bizongera kandi kubagabwaho, ariko kandi Imana ikaba yarabashije gukinga akaboko, aho n'ubundi bivugwa yuko ingabo zatwirwaneho zabashije gusubiza umwanzi inyuma. Nanone kandi biri mu byo n'ubundi Mukiza atubwira. Impunzi ni nyinshi hari mu kambi ya Mikenke twari dufite amamenage se cyangwa ingo amashiga abantu bateka angana abagera kuri 315, donc zari ingo 315 315 ménage. Uburyo baje rero bwari bugoye habaye Imana kugira ngo n'ubundi abarokotse barokoke, kuko umwanzi yateye aturutse mu irembo rimwe bakomeza kwirwanaho nyine kuko bisanzwe bakinga amaboko begeze igihe cy'amasaha y'amanywa umwanzi aturuka muri indi rembo aje kwitera hejuru kare yabinjiranye n'irembo batatekerezaga.
yabinjiranye mu muhana hari abatuye mu nkambi urabona bahavuye hamana byari bigoye rwose kugira ngo abana bave hariya n'abamama nubwo nyine hari abapfuye ariko kandi Imana yakinze ukuboko barahava ariko kwari gukiza amagara. Urumva muri make bavuye mu mazu ari gusha ariko basohoka kera babatwika amasasu abari ku mutwe kwari gukiza amagara. Nta muntu wasohokanye akantu mu nzu usibye uzu umuntu yambaye gusa no gukiza amagara muri make. Ikijanye n'imyenda, ikijanye n'ibiryo, ikijanye n'igitungwa, nta kintu na kimwe kigeze kiva mu muhana. N'ubundi umwanzi aracyakomeje wa mugambi. Uyu munsi yongeye kugaruka igitero kugira ngo asenye na gato kari gasigaye, atwike n'ari amazu yasigaye kugira ngo ahite yuhura abantu burundu bogere kweraga n'agasisita ko kugaruka. Ariko batabazi bahabaye bagerageza kwirwana nkuko bisanzwe no kwirwanaho kuko nyine twirwana ntitera, ariko hani Imana ibana nabira bafasha. Uyu munsi bagerageje kumisha icyo gitero isubirayo ntacu cangirije, kandi Imana yakize n'abantu ntabangiritse, Imana yatabaye. Ariko umwazi ari mwinshi kurya leta yaturutse amarembo menshi cyane, Imana yadufasha nyine basubira ntacangiritse kuri none. Mu karere ka Bibogobogo nanone hakomeje n'ubundi kuba havugwa umutekano muke, nyuma yaho n'ubundi nabo bagabweho ibitero bikomeye, hanyuma bikaza kuba bihitana abaturage benshi muri kariya karere, abandi bagakomereka. Kuri ubu n'ubundi abaturage baravuga yuko batizeye umutekano kuko n'ubundi umwanzi atigeze aja kure. N'ubundi n'ibitero byagabwe aho n'ubundi bigaragara yuko leta ya Kongo ifatikanyije n'abaturage ba Wazalendo bakomeje kuba bari muri kariya karere k'Imurenge, aho n'ubundi bakomeje kuba bagenda bagaba ibitero ku banyamurenge bigiye bitandukanye. Mu karere ka Bibogobogo rero n'ubundi bakaba barateye ndetse bagerageza gutwika imihana itandukanye y'abaturage. Kuri ubu nyine abaturage bakaba baragerageje kwibumbira mu muhana umwe, nanone kandi bikaba bivuga yuko kuri ubu nta mutekano bafite, batizeye umutekano wabo. Hamwe no kubatabariza ndetse tunabasengera, dukomeze twiyambaza Imana, ariko kandi ababishoboye bakomeze kubavuganira kugira ngo turebe n'ubundi ko amahanga hari ico yakora. Mu gihe ingabo za M23 zigishakisha uburyo nyabwo bwiza bwo kwinjira mu mujyi wa Uvira kugira ngo babashe n'ubundi kufata nk'uko bagiye bafata indi miji, biravuga yuko ingabo za MONUSCO zikomeje kuba zisensibiliza, ingabo za MONUSCO zikomeje guha ibikoresho byo kwirwanaho zibiha ingabo za leta ndetse na Wazalendo. Nkuko bigaragara muri iyi video, murabona aho indege irimo igerageza kunyanyagiza ibikoresho mu nsoresore za Wazalendo kugira ngo babashe kuba ngo bahangana n'ingabo za M23. Ariko kandi mu bigaragara izi ngabo za Wazalendo biragaragara yuko izi ntwaro n'ubundi bakomeza kugenda babapokeza arizo bakoresha n'ubundi mu kwica no kurimbura abaturage b'abanyamurenge ndetse n'abandi bavuga ururimi rw'ikinyamurenge bari muri Sud Kivu.
ni ibintu bigaragara yuko bikimeze nabi cyane, aho abaturage bawuvira basa nkaho bari mu kaga gakomeye. Abantu rero bakaba barimo babatabariza, dusaba yuko bagerageza n'ubundi gutabarwa. Reka n'ubundi dukomeze kubasengera, kandi nanone twizera yuko izi ngabo za M23 bari bubashe kwinjira muri uriya mujyi hatabaye intambara zikomeye ngo zibe zakwica abaturage, cyangwa se abaturage babe babigenderamo, cyane ko amasasu adatoranya cyangwa se ngo atore abari ku rugamba. Twizere rero yuko bishobora kuba byagenda nk'uko byagenze mu mujyi wa Bukavu, dore ko mu mujyi wa Bukavu M23 imaze kuwinjiramo, ingabo za leta zonyine zawikuwemo ku mahoro babasha guhunga. Hariya rero naho nubundi twizere yuko Imana ishobora kubikora, bakaba bahunga nta mirwano ikomeye yahabereye ku buryo wenda yavaho abaturage benshi bayigenderamo. Gusa ntabwo ari ibintu byoroshye, cyane ko uyu mujyi wa Uvira ari umujyi uzengurutswe n'amazi ndetse n'igihugu cy'u Burundi. Igihugu cy'u Burundi mu bigaragara cyakomeje kwinjira muri iyi mirwano, aho mu bigaragara badashaka yuko M23 yaba yigarurira umujyi wa Uvira ndetse n'ikiyaya ca Plaine. Bakaba rero bagerageza gufasha ingabo za leta ya Kisegeti, FARDC na Wazalendo ndetse yewe n'imitwe itandukanye, hari interahamwe bafatikanya. Bikaba bigaragara rero yuko badashaka ko M23 yaba yakwinjira muri uyu mujyi. Umujyi waba ari umujyi wa gatatu nyuma yaho mu mijyi ikomeye, nyuma yaho bafashe umujyi wa Goma ndetse n'umujyi wa Bukavu. Tubibutse yuko uyu mujyi wa Uvira kera kose wahoze ari we mujyi mukuru wa Kivu y'Amajyepfo. Nyuma yaho iterambere ryaje kuba rikomeza kwiyongera mu mujyi wa Bukavu. Umujyi wa Bukavu uza kuba ari wo uba kwisonga, uba ari we twafata nk'umurwa mukuru cyangwa se umujyi mukuru wa Sud Kivu. Kuri ubu rero intambara umuntu yavuga ngo iraherera hehe. Dukomeze tubihanga amaso, ariko kandi bikomeje gutera impungenge kubona ingabo za MONUSCO zagakwiye kuba arizo zirinda abaturage, arizo zifata izi nsoresore umuntu vuga yuko ari bamayibobo ndetse bafatikanya n'igisirikare ca leta, akaba ari bo bahabwa intwaro nk'izi ngizi kugira ngo n'ubundi babashe kurimbura abaturage bagenzi babo. Reka n'ubundi dukomeze tubasabe gukurikirana Blessed Family TV igenda ibagezaho amakuru ku gihe. Turaba dukomeza kubabwira uko birimo bigenda.